Iyang okay paniton malinwaw na rakso kon penyo wang kisanan kan ko na nalang ko na kanyay ko wang chororong sa panmachay kop na karyang kop na speaker and legislature song kop lapalapakan nan kanyan siya momot sa governmento John penyo sa pajawan ko kubran korosong nan sa panmachay rongan ramuj. O iya cara lapen sa pagmachay rongkan kayo robot henang kailay ng sinsarabengkis na samparay sa kuso nanwing kwa korenyaw kasaraw yung kaulan puko hongan robot lupwe hong puko tato and deputy permanent representative and the person hong United Nations rong sang kolonya wing ponpeng kanyang sa panmachay Roman Ranwich sang nan tarapayan Roman Kuanos. Rong sang nan Kuanos kasalita ni September ya isaptuwa wantarya kita isaptuwa. Haman mga nakap na tsungalate Alex Amor Alexander sampai pa sa pajuang yata layutip ya itipan ang kailay teray ang kasinsarabing kus measa o kusin sarapin manage sa paray sa gusto. Rong taulaw kasalita may mga nakap-manage pasaya makarapan na niya makot suwat-wat sang niya tatongki te sumokat wani yayais. Rong piltaulaw kasalita may ni September yay sa kusuan kaya kita isaptuwa kanyan polis at wangkwang pajawan na natiyan report the complaint sang ni school and Chico wasa masarapin manage kin school niya. May pitata chiyak suwat te chiyak sa bungwaj may sar manage pajawan de lang ngayon. Nituan ta na sansag sang malengko pong ta court takamen may chiyak suwat te chiyak sa bungwaj pajawan niya yung sar manage ni September yay saksilu niyan sa masar manage mamay nantawar. Mga manage Alex Alexander pajawan yata makot swat watch tejak swat watch o pajawan tip kita yay tuwan na sansag ng tarapan Ro and Kuanos. O kain sa plan sa palmachay Roman Ranwich pan sang kalakar wen ponten. Ni September yay sa kusuan karya kita isaptuwa nan chupa na kay sisap tayo and kanyan United Nations General Assembly UNGA sa palmachay Presidente na person pajawan niya yung kasaraw yan kaunan ko Honorable J.S. Lupe when from kausa chingal po tato and Deputy Permanent Representative TPR and the person of United Nations. May ko yung matyakan autapan sa palmachay Roman Ranwich kalanganan kukuran koras o kasalila. Sa